Lehubo 102. Lehubo 102. Awu simakathe, vani umthandazo wami, kukhala kwami akufinyelele kuwe. Ungabufihli buso bakho kimi ngesikhathi sekuhlupheka kwami. Beka indlebe yakho kimi, usheshe ungiphendule, njalo nje nangikhala kuwe. Emalanga ami endlula njengendluthu, emathambo ami ashise njengemlilo. Inhlitiyo yami ihashukile, yabuna njengetshani. Angisadli nekudla akusangeni, ngoba inhlitiyo yami imnyama. Sengonze ngingibamboti yabalwa, ngenxa yokubula kwami kakhulu. Sengifanana nelingce lasehlane, ngifana nesikhova setinzala. Ngiyacwasha, buthongo abehli, ngifanana nenyoni ledliwa sidunge, lehleti etikwendlu. Tisa tami tingethuka onke emalanga. Laba labangiphukutako bacalekisa bethukane ngelibito lami. Ngiyakhala, umlotha sekudla kwami, tinyembeti tindonzela esinathweni sami. Ngenxa yelulaka nekuthukuthela kwakho, ngobe ungisundutile wangilahla. Emalanga ami anjengesithundi senzambama, ngiyabuna njengetshani. Kodwa wena simakathe uyawuba khona kuze kube phakathe, uyawukhunjulwa titukulwane ngetitukulwane. Uyawusukuma uhawukele iSiyoni, ngobe sengiso sikhathi sekuyiphatha ngemusa. Yebo, sikhathi lesimiselwe loko sesifikile. Tinceku takho tiyitsandza ngisho nematshe ayo, tihawukela luthuli lwayo. Tive tiyawulesaba libito lasimakathe, nemakhosi onke emhlaba esabe bukhosi bakhe. Ngobe simakathe udawube asayakhe kabusha iSiyoni, asabonakele enkatimulweni yakhe, anake imikhuleko yalaba ngenabani, angayibukeli phansi imithandazo yabo. Loku akubhalwe phansi, kugcinelwe isitukulwane lesitako, kuze naleso sive lesiyawuvela naso sidumise simakathe. Ngobe simakathe wabuka phansi asendzaweni yakhe lephakeme lengcwele, wabuka emhlabeni asezulwini, kutsi ade uwuva kububula kwetiboshwa, ade ukhulula labo labagwetshelwe inzambo, kuze bantfu bavakalise libito lasimakathe eSiyoni neludumo lwakhe eJerusalema, ngesikhathi sekuhlangene tive ndzawonye, kanye nemibuso udawukhonda simakathe. Wacesa emandla ami ngisesemkhatsini, wafinyeta emalanga ekuphila kwami. Ngithi, hawu Nkulunkulu wami, ungaphangisi ungitsatse ngisakhula. Iminyaka yakho yetitukulwane netitukulwane. Emandulo wabeka tisekelo zemhlaba, emazulu angumsebenti wetandla takho. Kuyawukwendlula konke, wena uhlale unjalo nje. Konke kuyawuguga njengengubo. Yebo, njengengubo uyawukugucula kusakateke. Kepha wena seloku unjalo nje, iminyaka yakho ayinasiphetho. Bantwana betinceku takho bayawuhlala baphephile, intalo yabo ihlale isimiswe embi kwakho.
akudunyiswe uyisene ndosana namabhengu njengoba njalo ekuqaleni senjalo nanyalo njengoba njalo kudebeleni. Amen. into sekucala Ruth sahluko sekucala sila verse 15 kuya 22 sila verse 15 kuya 22. Ngakho-ke Naomi wakhuluma kuRuth wathi, angithi uyabona ukuthi dzadzewenu sewuhambile wabuyela kubo, nawe-ke ngenzeka kanye naye. Ruth waphendula wathi, ngicela ukuthi ungangincengi ukuthi ngikushiye, ngiyekele ngihambe nawe. Lapho uya khona nami ngilakuya khona, lapho uyawuhlala khona nami ngiyawuhlala khona. Sive sakini uyawuba sive sami, naNkulunkulu wakho kube nguNkulunkulu wami. Lapho uyawufela khona nami ngiyawungcwatshwa khona. Shangathi simakadze angangijezisa kakhulu nangabe mine ngivumela noma ngabe yini ngaphandle kwekufa ukuthi kusehlukanise. Wathi kube Naomi abone ukuthi Ruth utimisele kuhamba naye, wangabe asachubeka nekumncenga ukuthi ancanzeke. Bahamba bobabili badzimate bafika eBethlehema. Bathi kube befike eBethlehema, bonke bantu kulelo dolobha babajabulela. Labasikati babutana bodwana bathi, uthi ngabe nguNaomi lo? Baphendula bathi, hayi ningasangi. Waphendula wathi, hayi ningasangibidi ngekuthi nginguNaomi, sale nithi ngingumara, ngobe uNkulunkulu Somandla ungihlanekele wangilethela kuhlupheka. Ngahamba ngiphelele, kodwa simakadze ungibuyise mahala. Pho nisangibitelani ukuthi nginguNaomi? Kanti simakadze ungihlanekele wangilethela kuhlupheka. Wancanzeka njalo-ke Naomi namalukatane wakhe la benguMowabi, baphuma eveni lakaMowabi. Lapha eBethlehema befika nakucala kuvunwa ibhali. Phela lapho solo sekucala. Lesesibili, incwadi yesibili y'Apostoli Pawulo ebhalela ibandla laseKorinte. Korinte besibili isahluko sokucala kusukela 12 kuya 22 kusukela verse 12 kuya 22. Kuthi bonga kwethu kunye, kuthi nembeza wethu umhlophe embi kwebantu, ikakhulu kini. Ekutiphatseni kwethu besimsulwa sesaba uNkulunkulu ngeliqiniso, hayi ngikuhlakanipha kwethu, kepha ngemusa waNkulunkulu. Sinibhalele loku dawuthi nani kufunza nikuve. Ngiyethemba ukuthi niyawukuva kahle, ukuthi made kube ngusekugcineni, njengaloku senibona ukuthi thine singaba ligugu lenu, nani nibe ligugu lethu ngalelo langa lekubuya kweNkosi yethu Jesu. Kucala ngangifisa kutakini kuze nitewuthola
inxusa ngalokuphinziwe. Ngisaya eMasedoniya nome sengibuya khona ukuze ningiside nasengiya eJudiya. Kodwa ngabe bengidlala yini nangihlose lokho? Kungabe ngenda tinqumo tami ngekwami yini? Ngithi yebo, ngiphindze ngithi cha ngasikhathi sinye. Njengoba uNkulunkulu ethembekile nemavi ethu kini akasiye yebo na cha. Indodana yaNkulunkulu lenguKristu Jesu leyashunyayelwa ngithi kini. Mina nginaboSilasi na Timoti beyingesiye yebo na cha, kepha yona ingu yebo. Kuto tonke tetsembiso takhe uNkulunkulu uthi yebo kuyo. Kungako nje-ke sidumisa uNkulunkulu sithi amen ngaJesu Kristu. nguNkulunkulu losiqinisako thine kanye nani kuKristu. nguNkulunkulu futhi lowasigcoba wasibeka luphawu lwakhe thine, wasipha moya wakhe etinhlitiyweni tethu, losibambiso saloko lokudako. Siphela lapho isonto sesibili. Sivume isikhulu sikaPastori. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise somandla, umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu, indodana yakhe eyodwa, iNkosi yethu, wedwa ngamoya engcwele, wadalwa yiNtombi Mariya, wahlushwa kubusa Pontiyo Pilato, wabethelwa eziphambanweni, wafa wangcwatshwa, wehlela kulabafile, ngelilanga lesithathu wavuka, wenyukela ezulwini, lapho ahlezi khona ngasekunene seyise, udawubuya ekwehlela labaphilayo nalabafile. Ngiyakholwa kuMoya oNgcwele, nasebandleni lelingcwele Katolika, nasenhlanganweni yalabangcwele, ukuthethelelwa kwetono, ukuvuka kwemtimba, nekuphila kwanini nanini. Amen. Baba wethu losezulwini, alingcwelise igama lakho, umbuso wakho awude, inzalo yakho ayinde emhlabeni njengasezulwini. Siphe lamhla ukudla kwethu kwamalanga onke, sithethelele itono tethu, njengoba nathi sibathethelele nabasonako. Ungasingenisi ekulingweni, usisinzise kulokubi, ngoba umbuso ngewakho, nemandla nebukhosi, kude kube nini nanini. Amen. Nkosi Nkulunkulu, siyacela kube usiphe isibusiso sakho, libandla lakho okungcwele, umhlaba kuthula, sibe sakithi kulunga, bantu bonke kwati umthetho wakho. Vikela emakhaya ethu, vikela lababuthakathaka, uphilise labagulako, ududute labafako, usiyise sonke ekuvukeni lokujabulisako. Sicela konke lokhu ngaJesu Kristu iNkosi yethu. Amen. Merciful Lord, you have taught us through your Son that love is the fulfilling of the law. Grant that we may love you with our whole heart and our neighbors as ourselves, through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Amen.
Nkulunkulu kuvela kuwe kuthula longumthanzi wokuvumelana kwathi wena kukuphila lokuphakade kukhonda wena kukubusa impela. Sivikele thina abantu bakho labathobekile kulabayimbikisi basilasela ukuthi thina lesesembela kuwe singesabi emandla etitsi akithi ngemandla aJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nkulunkulu Baba esomandla lokhona nini nanini usiphephisile sathi sifika kuceleni kwalolunye lusuku. Sivikele ngemandla akho lamakhulu ukuthi sikhululwe koneni konke siphephe engotini tonke. Usiqondise ukuthi sende kuphela lokho lokuhle emehlweni akho ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Siyaqhubeka na Ruth namaketala wakhe Naomi. Siyatshelwa lapha ukuthi igama la Naomi lisho ukuthokoda. Igama la Naomi lisho ukuthokoda. Bese ligama lelithi Mara esasakabitwe ngalo lisho kubaba. Igama la Mara lisho kubaba. Kanti la Naomi nekasakabitwe ngalo lisho ukuthokoda kujabula. La sigcine edolo sethu lapho kwehlukana khona ngathi lokuzana lomunye mandukatana opha avuma ukuthi ebuyele emuva kubakibo ngoba madosa abo laba bantwana baNaomi ababili bese bafile sebangasanawo emadosa lendlela. Naomi-ke naye ngetinhlupheko letitsite kube naye indoda yakhe Elimeleki wamshiya wafa naye. Ubonakala ukuthi emuva ekhaya ngathi litulu selibuyile sekuphelile komisa sekuyekudla babona ukuthi ngcono babuyele emuva eBethlehem lapho Naomi bekesuke khona. Kube ngumzukuzuku ukuthi behlukana njani nalabo malukatana wakhe nje basesishito ancanzeke opha kodwa Ruth alemncanzeka abe bathi uyamsunduta umtshela lokho nekuthi laseka khona sengeke futhi aphinde abe nabo abantwana langasho kube nemajaha langasho abathathe futhi abe nebafati kuthi akukho sekude konke lokho kodwa Ruth athi yena uyawufa nje lapho Naomi afa khona yawungcoshela lapho agcoshwa khona. uNkulunkulu wakhe kuyaba uNkulunkulu wakhe naye kudela lapho ayancazeka khona uyancazeka uyahamba naye lapho abone ke na Naomi ukuthi kudele kangadelela khona agcine ahambile babuncazeke naye babuyele eBethlehem. Bafika wathi lapha nabefika eBethlehem kwaba khona kujabula babajabulela laba lebasesishito laba emva kweminyaka kwaphela iminyaka lelishumi neminyaka lengetulu kolishumi baba sebambukisisa bamangala ukuthi uNaomi lo babutana ngaye ugcina lapha uthi yena uthi bangasambiti ngokuthi uNaomi abambite ngokuthi uMara bangasasho ukuthi uNaomi abathi uMara nje basesishito lapha ukuthi lamagama athi Naomi lisho ukuthokoda lelamara lisho kubaba uthi-ke mhlambe akasasiye Naomi lokuthokoda njalo ahamba nguye la ngoba ubenetinhlupheko endleleni ubenetinhlupheko lapha ekhona ubuya empty handed ubuya sewutelutho lekaliphethe kanti wahamba anezinto letitsiteni kodwa sobuya lapha ulahlekele ngokonke mhlambe lokumcoka kuye usho njalo la kodwa ke basiva lapha ukuthi wabuya kanjalo abuya naRuth sitawuva ke mhlambe ukuthi kwendekane emva kwaloko kwanamhla ngibona lokho nje ukuthi Ruth
ubambelela kunenadala ngade ukuthi bangaki bomaluko adala nabatsanza bomaluko yabonenadala kuletikhathi tanamuhla uyakhahlelwana nje sonke isikhathi kuyacoshwana nawo angathi bomaluko adala abafunze kuba borule mhlambe ngoba nekuthula eveni sengcele kuPaula abhalela ibandla lase-Korinte kwesakhe yesibili kushale sila ngithe batibonga ngalutho kuphela ukuthi nembeza wabo umhlophe ete embi kwebantu nembeza wabo umhlophe embi kwebantu ikakhulu kubo kulo leli bandla hayi nje kubantu general kodwa kulo leli bandla kude lebangathi basoleka ngako nanembeza wabo umhlophe into tonke batende ngendlela efanele sitendeke ngayo ngalenye indlela kusekuphatheni kwethu kwabo bebamsulwa besaba uNkulunkulu ngeliqiniso hayi njengekuhlakanipha kwabo kepha ngemusa waNkulunkulu bamesaba uNkulunkulu kufanele sibantu bazalwane bamesaba uNkulunkulu hayi ngekuhlakanipha ngoba uNkulunkulu kude kuhlakanipha empeleni kufanele ukuthi ngeke usawudoja uNkulunkulu ngendlela letitsite ngoba uNkulunkulu wathi konke ubona konke ngiyafuna kwenhlitiyo lengiyo inhlitiyo levumayo ngoleka kufuna koNkulunkulu ngakho-ke nangabe uyamesaba umesabe ngeliqiniso uthi-ke Pawula la ubabhalele batshela letinto leti kude bagconsisise bathi kahle ukuthi kufanele ukuthi bendeni njengelibandla letinto lekababhalela ngato ukuthi izinto leti malula batawuticonza bativisise batibona basakhula ngiyabona njengelibandla lelisakhula kodwa nje ukuthi izinto leti mgcoka etiyawubenda ukuthi babe ligugu nabo babe ligugu kubo kodwa bonke lokhu kude kubuye inkosi Jesu nje ba-asho la kude kufika ekugcineni ukuthi lapha kuqala befisa ukuthi engce kubo nabona nakandawenza aye eMasedoniya noma sekabuyela emuva kodwa nje abuyela eJudiya ukuthi badamsida into letitsite babona inkinga lapha ngathi kwakwenziwa yini lezi sikhathi befuna ukuthi nababuyela eJudiya babuye into letsite netimali into letsite bayosita bazalwane lababesele eJudiya noma kumbe bafuna lusito olunjalo yini esingeke sathi kodwa nje kwaludingeka ukuthi kube nelusito ekuhambeni kwabo ikakhulu kwakhe Pawulo kuthi kodwa-ke ngabe bengidlala yini nangihlose lokho ungabe ngenda tinqumo tami ngekwami yini ngithi yebo ngiphindze futhi ngithi cha kanye njengoba uNkulunkulu esembekile nemavi ethu kimi akasiye yebo na cha uNkulunkulu ngoba indodana yaNkulunkulu lenguKristu Jesu eliyashunyayelwa ngithi kimi mina nginabo Silasi na Timothy beyingesiye yebo na cha kafishane libandla funa ukuthi lathi lapho lime khona lingangabati lingakhulumi lithi cha waphezulu uma lithi yebo liphinde lithi cha akube nje nguyebo libheke embili kuphela kubede kungabata nekungathi alathi ukuthi elimephi libhekaphi usho njalo lapha Pawulo uthi ngiyabona ebekakubona kulesikhathi leso labanye ngiyabona bebesabambelele entweni letinzala entweni takubo indlela bebaphila ngato lingakefiki kungakefiki kukholo bebasabambelele kuko ngakho kuyawutshela ukuthi abayekele ukubambelela kuko
akube uNkulunkulu kube nguyebo cha uya emuva nasembili akuphela babheke embili njengoba kukholwa sekutshunyayelwe sekuvakele lokunye sekababhalele ukuthi bakufunde ugcizelela lokho la Pawulo uthi uNkulunkulu losiqinisako thine kanye nani kuKristu uNkulunkulu futhi lowasigcoba wasibeka luphawu lwakhe thine wasipha moya wakhe ezinhlitweni zethu losibambiso saloko lokudaba usibambise lokho lokudaba ugcizelela kanjalo ukuthi ibandla alibambe liqine lilalele ukuthi imfundiso leticamuka ekukholweni landzele lokho bayekele kungabata balingise emagagasi behleleleka kube khona ukuthi yebo kube khona ukuthi cha akube nguyebo nje kuphela libheke embili amen sibusiso senibuso nelidumo nekubonga nekubabata lokwedlala singakusho nalesingakuconza akube kuwe kuthathu lokuncelela lokudumiseka kuwe yiseni ndodzana namalo ongcwele bathetho tengilo sitonke nebantu bonke nabo bonke lokudaliwe kude kube nini nanini Nkulunkulu somandla siyakubabata Nkosi yemusa wonke siyakukhonda asikufanele wena kepha kulunga kwakho kusena kube sikudumise sikubonga sikudumisela impilo losiphe yona netibuso tonke lesemukele etandeni takho etwa konke sikubongela indodana yakho Jesu Kristu nemusa nelisemba losiphe lona ngekufa nekuvuka kwakhe siyakucela babe wethu ukuba usende singakhohlwa umsha wakho kithi yenda ukuthi sibonakalise kubonga kwethu singabongi ngemavi nje kodwa nangempilo yethu nyalo nanini Baba losezulwini indodana yakho ethembisile kusina sithandaze egameni lawe lawusiva yamukela imithandazo yethu usiphe lokho lokusifanele silathi iqiniso lakho selapha emhlabeni nekuphelela kuphila nokuphakathe empilweni letabo ngaJesu Kristu inkosi yethu amen